bi assalamu alaikum andunoɓe hande kadi hewtay ɗo 14h 15h mais malheureusement hande ko 15h 16h donc rew yeggitali ɗon andi ko émission hotiren fouta ɗon andi ñande fo ñandere ko piiji kesi sur Jama TV avant tout d'abord en salminanira men ɓen e babiraɓe men e bappiraɓe men ɓen e kala mo wonanda hoorema en tout cas hino darde Jama TV no anno DJ Bella Joli toujours harano ka émission mum hotiren fouta ɗon andi ko hotiren fouta e daaro yiɗa e laaɓay poy kon émission mi geri ka Jama TV ɗo hara mi salmini téléspectateur ɓen fop o na o ma o kala mon ɗawrema en tout cas noddilan téléphone lande kellan est ce que mi waɗa émission hannde mi waɗay émission on donc wari ko tarduma e koye ɗo gandi mo no fewndini haaju piiji ɗin foray no change gonga o yara no piiji paƴanni donc aɗen salmini jamma fop salminen nanngaɓe sokaɓe fof wiyeɓe yo Allah yaltimɓe jam moƴƴere nawnu ɓen kadi yo Allah likkimɓe donc kala mo Allah tagui ko satti hormo yo Allah itti hor jam moƴƴere hannde noon en ari grand maman par ce que ɗon andi 14h 15h ɗon ɗen en ari 15h 16h donc émission no de leung ɗon andi maremɓe DJ Bella Joli ɓen ka anniversaire makko le 3 décembre vraiment jama on no wakkili pour soutenance e anniversaire long hande no ɗen invité goɗɗo e maɓɓe no inne Hadja Sira Bari Wakam donc en arta joni e makko si Allah jaaɓi eɗon andi programme ji bussi no woodi fewno ɗo ɗe jama on woni e fewndinde ka émission hotiren fouta ka émission daaro yiɗa ka émission laaɓa e poyi donc haray vraiment la weltani jama on fop on ha o ma o nodda e ɓelan partout e adunalla on surtout ma le fidèle auditeur et auditrice donc avant yo mi feƴƴe clip taw mi ara minna Sira assalamu aleykum kanka ɗo salmina jama on fuɗɗoɗen on émission Sira jarama on jarama no marsude janto hiɗa e jang janto nalaga a hewti hande pour la première fois Jama TV et pour soutenugol kadi anniversaire DJ Bella Joli en tant que marraine kon nu marɗa ko ya jama on taw si fokkiten waɗen clip taw are nonge ma haray ko mi wi jama on miɗo hiwriɓe fof miɗo salmini wonɓe lan e darde ɓe darali lan haray mi weltike mi weltori ardu noon kadi ɓay aduna on ko ni wawata wonirde ko saabu wona ko hanki wona hande haray andi je Bella sa noddilan ka nodduɗa la womi nototoma d'accord par ce que sabu asana toon kanaɓi mi womi yahay d'accord haray miɗo welti weltori fima ɗo welti kadi noddandu ndu nodduɗa lan ɗum ko ɗum waɗi kadi somi noti d'accord haray miɗo weltani kanko grand wuri ɗo weltori télé makko on d'accord mi tori Allah mi fattani jooma Allah naɓiri yeeso jokkeren ɗan ɗen okkora en ko falɗen danda en ko hulɗen d'accord heedinira en e ayɓe men ɓen haray miɗo salmina kala wonɗo e darde télé on haray miɗo tori Allah yo télé on yo fi makko yaaru yeeso Allah en foole wota en foole allahumma amin haray mi salmini fof ɗo torani mo kala e mum jang merci Sira Bari Wakam donc en salmina jama fop affiche numéro téléphone on direct yaɗen e téléspectateur ɓen 78 waɗen 116 82 38 78 116 82 38 ka émission Jama TV e ka télévision Jama TV donc mi anna noon piiji tati siɗon falandare Jama TV so nande ka TikTok Instagram e ka Play Store on nata e ɗon kadi télécharge application Jama TV on si tawi on ala télé on ka mo on ka suudu mon ka salon mon ko daron men ɗum on ƴettay télé on waɗon ka téléphone mon kadi e télécharge on ɗon télé on installe on daron men kadi merci Fammata depuis Kiramasa walla Tingueji merci beaucoup donc haray daron télévision on ɗon daron programme Jama TV on fop hande kono mi wodreni noon inchallah ko enen e Sira Bari ene inere temps un peu de parole beaucoup de musique parce que ɗon andi affaire ji ɗin ko noon yarete salminen noon avant tout d'abord akkituɗo mo hewɗo noyne monsieur Elage télémile en salminimo ko moƴƴi salminen kadi wonɗo saabu hande o hewɗon ɓayi aduna ko saabu konno noon Hasanatu Firia donc salminen mo salminen fayima kon fop merci aussi monsieur Boubacar Ouare IFDG merci beaucoup donc aray en salmini jama fop en acci ali hay e goto salmine kadi gueɗo jama wonɗo ka régime ka caméra ka division donc ka son fof ko kanko en tout cas ono wakkili acca si tawi clip no ɗon moɗɗa on pour l'instant daw min dara seeɗa kon ɗum jama on ardanta en ka 78 116 82 38 ka émission hotiren fouta présenté par DJ Bella may clip marɗa ɗon o mi alama e suɓande adnan ɗon 78 116 82 38 d'accord mi sikkiti nodde lanka 78 116 82 38 hatta continue émission on ɗon andi ko Binta Lali ko émission wiyete hotiren fouta donc hotiren fouta signé par Pati Binta Lali Sow
peut-être bientôt arabe bi 100 ans kono be selli ken et puis parti binde la so fondo depuis jonna auto jonna suudu climatisé no jonna chauffeur yette goddo ka ligne mi nani téléphone no ngirma 78 116 82 38 assalamu alaikum Waalaikum salam. Allô? Allô, oui. Ça va bien, no marsoude? Est-ce que na yette sojoni yana ko crédit 100 francs wadi o bippo golan dommage toi non après anodi taymo parce que do amono tudde voilà 78 116 82 38 ka émission hotren fouta kala fara de participer de émission on handa ko 100% ambiance ko enen e mare jogo woni do hande kadi do gandi sira bari sinama sira bari yette bari goto gaynay menen men kana men bonanedi komo yawi ke men woni men accata donc ara mi salmine jamon fop muna o ma kono mi wori non e salminen karama ko Mamadou Fewndo kambe kadi wenda démission on ka page Facebook mi andina on tun ko wakamu tun woni télévision ala nangade ka Salomon dun non non mi yedi jam aca yette goddo ka ligne avant tout d'abord allô oui, ça va? no marsude day jang allô allô day jang allô madame ou mademoiselle bonjour wala bonsoir. Dis donc, ça dépend de toi, hein. Merci beaucoup. 78 116 82 38 Salminen Karamoko Mamadou et son nama be fendo bendar de émission on Salminen gadi Idjatou e mi ara non e bendon bay bendon ko yimbe sira ben non be arte ben don par goto e salminen kadi no ustasi dumbuya e salminen kadi en tout cas fendo be kambe fono darde ka page Facebook mi anna ono wonbe wakam do ben ko do tum woni télévision ala kay darede ka Salomon mais do inshallah ha ka memo ka falda na acha 78 116 82 38 allô oui assalamu alaikum wa alaikum salam on jarama jarama de hilo e jang jantung alhamdulillah hilo noddammi honto do make honno menen ha Koloban hilo noddammi Koloban hilo andi Koloban fo no la weltani dum passé be darde télé be participer anniversaire lon kadi be fo be wibe ya la weltani en konto e kamen telemile woni kam telemile fo la hota goto gaynay on non boddini soppuno mo fure mo oya ka bureau mum no inene gonno Lamarana Mr. Lamarana ba kon ngaddanta en kanyala romado no mi parle no okkan son 224 bokku yakar son 224 bokku yakar d'accord clip makko inshallah jabi simo gatu mi wadna yo monani inshallah ala merci beaucoup Mr. Lamarana depuis Télémile donc 78 116 82 38 donc andi émission c'est ça partout mon darede min non ko wakam do tum woni vraiment réseau man jong o taywo mene way bloku deme e télémakon alors que na hunde wotre me woni wadde donc mais c'est dommage mais bientôt salla jabi simen jabi ka tente dum hada tago no sira bon ande kawoni mare jo DJ Bella joli go wondo wakam do kon dum marda ko yewtata sonnabe ben surtout ma pour accompagner golma accu jetta goddo ka ligne taw allez 78 116 82 38 allô oui ça va day jang dangay jang alhamdulillah no dammi on damake honno ni la wa ba charay bada no dammi on to Assalam jaray no way day jang la ngay jang bismillah jaray mi do habbi ma ko nu falla kekire do kadi lantere music siphon nene d'accord kamo mboyombo d'accord misal mini nene ma weldi be ma be fo d'accord merci beaucoup nani voilà et sira kondu madda ko c'est-à-dire motivation on tigi on pour le 3 décembre haray mi do salmina yiduɓe lam ɓen fo e famɓe am ɓen haray kaw yombo depuis almadi haray miɗo salmina ɓe kaɓe woni wosiɓe darde lam haray miɗo watti ɗo miɗo salmina Idjatou weltiyan haray miɗo salmina hajjama sefu suufa Idjatou nene Mamadou Aliou haray mi yejjitali hay goto o tan yejjutude 31 décembre
Aray ko mi woni marejo DJ Belan. Le 3 décembre. Le 3 décembre. Aray ko mi woni marejo DJ Belan. Aray non ɗon andu si Sira Bari noddama aray ko ala kon fof no woodi. Ah bon. Par ce que man toro jogiiɗo okkore ma. D'accord. Hande jogare bañare. Te mi nototomo kadi o findinan o haalani mi nototomo kadi. D'accord. Aray salminamo pulangal hande jogiiɗo. hande jogiiɗo hande jogare bañare hande toriɗo hande torota aja 78 116 82 31 allo oui allo garan jaaja ɗoyru télé ma on seeɗa a ɗoyta e télé on seeɗa oɗo andi min ni on si tawi on noddan ɗum on ɗuuɗi e téléphone on seeɗa la poɗɗon téléphone on seeɗa wawon bon ɗo on darelan e piyande voilà a faami ka ara mi salmini jama on Sira Bari o hande jogiiɗo bañiiɗo c'est à dire ko pulal ngal mi laɓɓinan tan poste par ce que kanko pulal luggal o wooli donc ɓe anndano pulal ngal meɗon o wi hande jogiiɗo ɗaɓɓu bañiiɗo par ce que c'est très important ko haala jana noon par ce que no woodi fewno ɗo woɓɓe jogiiɗo des milliards hande jogare bañiiɗo hande jogare ko bañiiɗo c'est à dire ɗo heɓugol ngol wona probléme mais ko bañagol waɗangol goɗɗo ngol walla waɗangol hay hoore mum ngol ko ɗum ɗo mari probléme donc hande Sira par exemple no wattiri o grand boubou makko ɗo ni basin jasinaire je ne sais pas donc o ari ɗo no woodi woɓɓe ɓe jaɓata ƴettugol hay mbuɗu mum soda no waɗa ka ɓanndu mum donc ɗum ɗon ko goo no addi angal bañare par ce que aɗa mari donc no woodi woɓɓe marɓe beaucoup de mbuuɗi haa ka maayi mais soutenugol enen c'est un peu gauche surtout nous les animateurs hande si mi ƴetti goɗɗo tum marenjo par exemple par surprise o abseten la marrainage vraiment haran ɗo weltanima kadi Sira hen côté ɗo ƴetten goɗɗo ka ligne 78 116 82 38 allo allo ok oɗo heblaki donc haɗala weltanima moƴƴa ɗon avant tout d' abord mi weltano kadi vraiment grand élage encore une fois par ce que si tawno welanomo kanko o wiyayno non mi waɗata par ce que mi ala tammu mais en tout cas o ƴet disponibilité ji ni fof oni si allahu lan ɗo jaaɓi Sira men nottoma donc kono wiɗa noon e monsieur Yombo depuis Almadi kamɓe darde télé on goro yo fof ɓe darde télé on aray kamɓe haysi fewno ɓe jooɗaki dargol mo si rédivision waɗama ɓe darta e télé on kadi donc aray hande waɗugol maren par ce que ɓenne maren ko lonto nene maren ko lonto baba buyno sikkay acca mi ƴetta goɗɗo ka ligne taw allo salamu aleykum waaleykum salam on jarama ino e jang jam fu hiɗo noddami honto ɗo maake honno Kajjatu Medina ɗon Kajjatu depuis Medina wona Kajjatu ɗa e jang jam fu ka yewde e maren jang on na a yewde e maren jang on ka ko ɗum falnoɗa Kajjatu non mi weltani ko mi yi am hakkilanji monde no welima e moƴƴa noon merci beaucoup Kajjatu d' accord ko clip o mbo falami okke Kajjatu Sayfon mi faala Sayfon d' accord bientôt Sayfon Dakar so Allah jaaɓi nan ok taw hullu so Allah jaaɓi ok donc aray ko Sayfon on ɗo kadi fala Dakar 78 116 82 38 ɓen nayyi marenage ko affaire mbuuɗi walla no ma waɗanoma maren on ko ka townata te olerke mi sikka ko ɗum woni affaire marenage affaire may ko giggol ngol taw l'amour giggol ngol ka ɓernde ko yiɗata goɗɗon kon e notoɗa kala ka waɗɗa ko Allah tagui namma anda on tigui anda on ɗo waɗi c'est pas question ke ko pari a waɗi ko obligatoire ko ala est ce que ko ɗum yiiɗa e ɗum ɗon min komi yiiɗi ɗum ɗon komi yiihe ɗum ɗon par ce que si goɗɗo yiima aduna on no yaaji kono no faaɗi ka fottete yimɓe ɓen kadi no ɗuuɗi si goɗɗo acci aduna Allah fof ari innima mi en fitima ka dambugal lan andu ko giɗo ma sa heeɓi ko yoɓirama aray aɗa andi ko giɗo ma an sa heɓali ko yoɓirama aray aɗa andi ko giɗo ma haray fof kadi lan weltani kanko Alaji Beni par ce que manko kanko huɓɓini moto makko on addi lan ha ka dambugal radio ɗo o kanko kadi naɓatanmi kami yata o o kanko kadi waɗantanmi komi waɗante o sa nani Sira ko Alaji sa nani Alaji ko Sira ɗum ɗon ko Allah wona goto hay goto kadi wawata ittude ɗum
miɗo weltanimo mi weltorimo kadi to tori Allah ya Allah yo foolu o taw foole allahumma amin te fi makko yanata aduna par ce que man ko welɗo waɗande woni waɗande wallahi min ko mi dimo ɓi dimo si mi waɗante mi waɗay mi wawlata noon ko mi waɗali kadi hara miɗo weltani jiɓɓe fof miɗo weltani kadi nene an sale nene sara e groupe maɓɓe e yiɗuɓe emo yiɗaɓe fof par ce que mami mi watta komi konngol sale nene sara tawaka fi honno ko kanko woni fi amen ko kanko woni nene amen ko kanko woni ɗi fof kala kamen yaata sago amen hayso yaata teppere makko ne hunduko makko ko konngol makko ngo ko ma tawe hara miɗo weltani famɓe am ɓen fof miɗo weltani yiɗuɗo lan emo yiɗa alala weltani wonɗo lan e darde mo ala lan e darde haray komi toriɓe koye ɓe ɗowtan heɓuɗo feere omo heɓali feere kadi haray miɗo weltani on tigui d'accord mi tori Allah yo Allah okkan jang okka yiɗam belam ɓen e ɗowto belam ɓen jang hande ñande haray ko sati kono laati ko fof woni fof kono fof fotata d'accord haray miɗo weltani jawma radio on an garan wuuri ka wonɗa wara ɗo jenti ɓe takarma ko Mamadou e ɓengu maɓɓe Aissatou miɗo weltani ɓe foti wona seeɗa kanko ijatu ka woni o yo ndaran andi ko fi makko mi yangoto ok merci beaucoup aray Sira Abari anani on nani ko mare jong woli kon ɗon andi yabe acca yetten ndeñande ko fonotiro mare yabe 3 4 mare nga allo awata heɗade goy heɗa oɗo ko tedde woni heɗade en tawsi heɗen d'accord iɗon andi maren ɓen no ɗuuɗi ndeñande ko foolo mi andano mi guiyata ndeñande so tawi komi naɓa ngala jungo to ngoya koyngal to donc par ce que maren ɓen c'était 4 personnes woni maren Wakam to ndiɗo no woodi Kandakar Medina donc maren ɓen et puis vraiment ɓe mobilisade joni mi nodde tun téléphone ɓenna mina teddungal ma anniversaire ɓenna no kaari yewtimen donc mi andi vraiment jamon no fala fitelde o anniversaire le 3 décembre e o ñaninade acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo oui allo garan ɗuy télé ma on seeɗa famude walla poɗɗa ka télé seeɗa yande fi Allah so no dila on poto télé mon on seeɗa on wada wonde ta ko télé on nanon haala an kan ka télé nanon haala kan ka téléphone c'est impossible donc il faut famodiren ɗo nani yande ono noddoɓe par ce que ko fimo joƴƴini men ɗo si tawi on noddali men sikat on min andata ɗo dare télé on mais il faut que ono kadi poɗɗon télé on seeɗa min wawa famude acca 78 116 82 38 kono Sira wodiri noon marénage c'est juste yiɗugol goɗɗo ngon par ce que hande ya ƴettu goɗɗo waɗa affiche makko waɗa voix wowla inde makko partout donc jama fo lando ko homboni kaari mais jour ji walla ya ha nderoynama no mi wawata hettade donc o waɗalima en l'avant a wawata hettade ɗaɓɓa goɗɗo donc c'est ça acca ko labingol maren ko ornugol hunde nden woni marénage acca ƴetten goɗɗo ka ligne 78 116 82 38 allo oui on jarama ɗo e jang alhamdulillah ɗo noddami honto ɗo make honno na allo merci beaucoup ɗo mi salmita grand alpha monɗaro ma kolobano woni traiteur gâteau jeɗen ɗon andi déjà gâteau go en copine mo ɗo mais gâteau no woodi nde ñande yette sooɓe gâteau no woodi ko ñaamon ko boni on heɓay 10 gâteau ko ñaamon on famille dans passé jamanu décidi en tout cas ɓe adda gâteau ko jamma o ñaama te diƴe bele kayno décidi waɗa goɗɗum ko luttete fillede goɗɗo waɗata ko waɗa ka hande kono noon no waɗe ko wattete ko wowlete ka yaaji par réseaux sociaux ji ɗin hara wiyeti bimbi le 25 décembre fuɗɗoto e le 4 décembre jamma fuɗɗoto ande ko honɗum woni hara ko ɗo mi salmita Souleymane super SB Vision pardon Souleymane l'association on fop mi salmi mi hakkali hay e goto salminen kadi wano Kingal acca bisimilla 78 116 82 38 allo allo oui no marsude alhamdulillah ɗay jang inde ma yettore ma ka wonɗa me noddude aslem no ɓe aslem ɓe langandi ko ɓe sappo ok are ko en goto are vraiment émission mo on no labba trop merci beaucoup aray ɓeɗon kadi ɓe weltanama fotawana seeɗa a wiye Sira Bari Wakam telimile ok are ko en goto are mi faala hokkan noon lega ba pour jomba kono ɗon humpiti anniversaire o le 3 décembre ka inchallah merci beaucoup ara miɗen habbi o nani ok ara mi ɗokka ɗon kay ko ganko jaawo ɗan hokka ɗon grand Mamadou depuis Jopol
na hokka ɗon nene hajja depuis jokkol kañumma e moodi maɓɓe Babacar. D'accord. aray nokki fuu dal kala wonɗo heɗitade. Merci beaucoup. Merci, d'accord. Ok, merci beaucoup. Aray ko ɗo wiyete Jama TV émission Hotinen Fouta tous les lundis 14h15 jonno ɗon andi ko 14h30 ɗo aɗen fuɗɗade émission hara ɓe juuli hara en juuli ɓayna yette soɓe mais hande men tardu 30 minutes l'avance donc min waɗi 16h 14h 15h 17 15h 16h pardon haray ko ɗum woni ɗum sira kon ɗum marɗa ko yewta ɓurta yewde jama on surtout ma sonna ɓe ƴettenta goɗɗo ka ligne arten e clip goto si arten sira allo allo voilà mi sikki ɗum kono mi wurani no yandi donc haray mi andini on anniversaire lon ko le 3 décembre woni wadde ɗum ko ñaani ko loboni wadde so Allah jaaɓi haray jamma fon nodita ɗon andi e marem ɓe fuɗɗiki invité marem ɓe yontere hande haray ko artiste ɓe wonɗo Hasanatou Firia Aboubacar Horeya yontere hande mi adda ɓe kamɓe ko plateau ɗo par ce que tous les lundi ɗo ha ɗum on guesa artay jeudi jeɗen kadi en adda e woɓɓe goo kadi jeudi yaroɗoɗa ko Tijbi Flow woni ka émission Hotiren Fouta ka émission daroyiɗa pardon Tijbi Flow rappeur jo honorable idéal num kamɓe wonduno donc Black Family pardon voilà aray inchallah jaaɓi kankadi andigo jama on ɗo ko honɗum wonno piiji goo tawti ɓe ala kay nanede inchallah jaaɓi jeudi à partir de 22h ƴette goɗɗo ka ligne allo ok mi sikki ɗon feƴƴi mi anda on basin depuis depuis Medina marenjo ka marenjo kan kadi acade bari depuis Grand Dakar ka maren battuli kadi depuis Wakam kan kadi ka maren ɓe tawa Sira Barno ɗo ka maren ɓe woni donc aren ka paren ɓe Grand Salou Conté mandaro ma ko SB Vision o woni kanko woni président SB Vision on kan kadi ka paren ɓe tawa Balde depuis Rue 25 ka paren ɓe tawa donc kala Paykoum Sara kadi ka paren ɓe tawa kanko kadi Balde les boss depuis Grand Yoff ka paren ɓe tawa may ƴette goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo nala toon voilà ka paren ɓe para Habiboulaye donc aren ka invité d'honneur ɓe eɗon andi Houssayi Natou depuis Pikine kankadi ka fille d'honneur ɓe o tawa iwen ɗon noon aren kadi ka garçon d'honneur ɓe Habiboulaye depuis wonɗo e Kermelaji Boulaye Tayre Maki Tayre donc ɓe fof kaka garçon d'honneur ɓe fa Adama chauffeur Sansi Mas e Sansi chauffeur Pita andi chauffeur ko Paykoum oto ko moƴƴo kamɓe fof ka invité ji ɓe tawa Aliou Teli Bantingel Younousa leɗɗe haɗɗe Masi ɓe fof ka garçon d'honneur ɓe tawa donc haray tigi tigi on en tout cas invité ɓe hino ɗuuɗi invité ɓe no ɗuuɗi kono noon si Allah jaaɓi mo kala je VIP on ko fi maɓɓe mi andini on noon entrée ko 3000 francs CFA pas préventif mi ala préventif fus kala yahowo sutena Bela Joli anniversaire lon ko yo naɓo 3000 francs CFA ka VIP ko 5000 francs CFA kala kadi fala ɗo 600 no ton 600 o koyi hara noon nadrogo ko de 600 ko na ton kala fala do 600 no ton location 600 5000 francs donc 6000 7000 8000 sande panno farda 600 jidi non dum ko nyani donc mi andi non kadi be reluni nyani no moƴƴa be watti moƴƴa son jani lumière et complet nyani salla jabi parce que buyno wino ande pila fongon yanno jama o wi ko dalo yani yo Allah danden dalo yan go tawa suwarno don haray doaji ɗi jabaki ko pila fo ngon wonno ko ɓe duɗɗi seeɗa dow iwi mais batti ɓe wanno ɗum par ce que si ɓe wanan ɗum harayno ñaani laɓetano kono laɓirani maintenant ñaani wattama normal jeje limireji kesi son keso en tout cas hande sa naati a weltanto hoorema merci Pape Sapo ko kanko woni gérant o acca ƴetten goɗɗo ka ligne 78 116 82 38 allo allo oui waaw allo no marsude seeɗa ɗa nodda mi honto ɗayne honno mi wuuri depuis on to miɗo inni wuuri depuis Ngor wuuri depuis Ngor waaw miɗo noddude Wakam merci beaucoup Ngor konno way toon wuuri konno way toon ɗon e jang andum awa kon ɗum falla kekiɗe ɗo miɗo faala e watte min noon tati ka tigi eyyi mi sikki noon wuuri ɗo andi fi anniversaire Bela Joli ɗon le 3 décembre ka allo voilà merci wuuri mi waɗani tattati nani okay. Merci beaucoup donc haray tati ka tigi donc DJ si tawi clip no ɓatti ɗo gaddangen ɗon taw ha min fowto gokku andi ko Amadou Asura fi no jamma on heɓa ka sorira mañ après artanami raga bambang e binetti mali e
aka mari fori way lama sidibe l'enfant de Orefello to e mamu aray sira o so lama sidibe don weli de kon wida o so wo kadi ko minuit songon ko minuit nete c'est-à-dire minuit ko minuit tun ko gido ma tun kon kanay ma minuit ko gido ma tun nodde tama téléphone minuit kon wida o sondo parce que on ande gonga non do o do ala ko goddo ala parce que ba wayni ko munyete ko feddi ko ka ko heddi ko wawata ko munyete ko biere no wayi mudete la walla do no foti fu d'accord wo ko munyete d'accord ko musi ko munyete mais ko feddi ko mangani ajaji merci la masidibe allo oui on jarama do e jang alhamdulillah kon nu fewndi tong wa on yoni eyo konno de konno inneden de Mohamed Camara oui Camara de jang alhamdulillah Camara da noddami honto la noddama julde capitaine d'accord Camara mi do hedima addandani do mi sik Camara andi anniversaire le 3 décembre wala affaire o ni na landara do d'accord Camara wallahi Camara meɗen tori yo soutenu hoore mon passé ko onon jeeyi meɗen tori yo soutenu hoore mon passé ko onon jeeyi wallahi d'accord Camara on parla musique Sayfon d'accord voilà on kanala le pita fop Sangaria d'accord Peter Sangaria andi Peter Sangaria fewndo andi Masalu fewndo ko kanko woni invité spécial mi sikki tungo non tongo o gayni rakil dongo fof pour que le 3 décembre voilà ok merci beaucoup araye warna mo Sayfon parce que région non liade ara e ko do salmite me Masalu Sangaria parce que si mi woli ne grand kaba Sangaria mo le de Masalu donc mo la kala jeunesse be Sangaria be fop haray fop la nodditi le 3 décembre yo be soutena l'anniversaire long e soutena DJ Bella parce que non dum goddo way soutenir de menen animateur ben c'est pas question mais fotta kala wala be jetta 5 wala 3 wala 2 be non ko honnu wada ton ko yo soutenu gom mengol ko yettugol transport mo yobon naton ticket mo 1000 francs wala ticket mo 3000 francs yobon naton on souteni émission on souteni DJ Jon acha yetne goddo ka ligne kadi allo jarama hido e jang yantum na bere ngure hido nodda mi do make onno mede wanta mede jodi do yasala min nanam mi nyawlike ko so fe ido don mi salita kadi som fe ido andi ko tele ni garang undo ci fe yaray ko jango kadi wiare den min nay won kilko d'accord ala problème dere ko mon la ba me tegane la ko on tunde no c'est-à-dire andi min ma son odo feƴƴi ko ma andi bay ko télé wonde min ya yidi to ngara c'est un peu gauche donc ok merci beaucoup mi weltani ke manani ok merci beaucoup oɗo ko marché HLM woni déjà ayi piiji ɗin no yeyirte noon kamɓe minuma HLM marché ɗen fop si émission on fuɗɗike haray fop no huɓni télé mum on no habbi émission on donc vraiment ko weltanagol marché HLM ɓe Castor ɓen Grand Yoff Grand Dakar e partout Liberté 6 Médina Niay Thioker Rebeuss donc hamɓe moye Parcelles Pikine Guédiawaye donc nane miɗo jooɗi Pikine tum mi zappi télé o mi nanguimo min ni way tawi ko film o no juude min ni voilà merci beaucoup Dieu grand télé on yaaji jama on andi Jama TV ko honno fewnori 78 116 82 36 sira kono wawta wiide sonnaɓe salotoɓe waɗede invitation ɓe par ce que ɓen kadi ma yewten fi maɓɓe a yahay ka maɓɓe yaraɗa faala vraiment ɗa yiɗani ɓe an pi hoorema donc ɓe yaha ha nder ɓe salo donc ɓe sikka ko fi mbuuɗi ko intérêt ma personnel etc kono ɗum mbaɗɗa ko yewta e ɓen ɗon kadi DJ Bella ko mari yewta fi en ɗon kadi komi wawata wiide andi giggol no satti giggol ko mbo wawata andude fi giggol ko yiɗi ɗon si goɗɗo wima ɗo no yiɗuma laɓantama ko gonga kono an yiɗi ɗon harayɗa andi woɓɓe ɗon no wawa no yiɗi ara ala capacité
no wawa no yiɗi kono hara ala moyen dal no ɓe yara ara ko ɗum hatta ɓe yaha kono naafi haray si goɗɗo infitima e ka jama fof fotata e ka yimɓe darata ra saloto min ko ɗum mi wawata innude haray kadi minen rewɓe yomin ƴettu on ɗon décision si goɗɗo ari ha ka furguere suudu ma ƴetti jonnima carte hikkinima nokkugo hay sa ala hay fus teppere nden suudu e wuddu accanola noon hakkede wona ɗatal ko guiɗo ma tu wawata rewde ɗum ɗon a faami ka on tigui ƴetta paasi mum ɗi yoɓaya ha ka haaju si yeyi a yimo an en futuɗo mon hay si tawi woni ko a yaw teppere ma nden tun haray kanko weltike par ce que man nannoɓe inde a invitimo ɓe ɓe heɓata ko weeli ɓe woodi woɓɓe sa invitiɗo goɗɗo acciɓe ɓe seytinayi joni noon sa invitama an invita ɗon a yahali haray ko ɗum woni résultat haray infutuɗo on hersi vraiment min ko ɗum minata kala invitaɗo yo heɓu tan si tawi nawna no selli no sellira no mari paasi yo ƴettu teppere mum nde yaha ka infutuɗo ma yiida e makko hiwrodiro o woni wo yewtamo par ce que o yiiɗe o ari o haalanma programme makko ta hersuma kadi yaha ka dambugal makko hiida e makko haalanama fof no woɗiri d'accord ko ɗum mi wawata yiide kala invitaɗo min on nde mo invitila hay so findinila o wi ko janggo hay so tawi woni ɓayla gandi miɗo mari moto komi jindira mi yawa ka moto am mi yaha mi jippo mi yaha mi présente o ono mi hersintamo mais attends mais sira mi yiɗe ɗo balɗe haajuji ɗi no sukkirma to par ce que déjà koye samedi iwɗa weldi mi yi ko waɗɗa ɗon ka weldi kon sakugol mbuuɗi et puis naɓɓa piiji a faami et puis ñowa soobiji minen fof min tawa e ñonaɓe soobiji ɓe a faami mais haɗali kadi wiwɗa a yonnali marenation absettay est ce que ɗum wonta ko satte ma seeɗa non sattata en par ce que man komin jeeye ko minen jeeyi wona gootum sa yeeyi ka ɓawa hoggo a nani hito goɗɗum ka ɓawa hoggo goɗɗum waɗi ka nder suudu ma hay sa fokkutuno hay sa hewtala yiltoto ko woni ka nder suudu ma kon dara par ce que man ko ɗum ɗo ɓuurma wadde ñor d'accord komi invitete kon hay si mi invitama ñande fini wiyete o hay so tawi woni mi ala goɗɗum tepperande mi yamino toon tigui kono asanati firi a wata lan haalande haaju makko mi ronka yaade par ce que min jeydu min welda goɗɗo no suɓamo jeydi weldi kono suɓatamo jeydi ɗum wawata wonde ronkude notade ma Dj Bella d'accord ɓayi ko Allah yiranelaɗo haray ɗum ɗon na fusi noon ko Allah d'accord nami na goɗɗo go ko Allah merci beaucoup Sira vraiment parole ngo weeli par ce que c'est ça sa invité goɗɗo yewta kadi ko lantoɗama kon ko ɗum ɗon woni tigui tigui on harana argol to yiya bon haray mi salmini Samba de merci beaucoup Sira en tout cas mi weltanikema encore une fois 78 116 82 38 raga bamba so tawino ɗon prêt aren ɗon kadi feƴƴen ɗum ɗon iɗon andi émission on kono yarta noon kono non nundi manade ko ɗo salminte Séré Dio Diallo fop en accali e goto e mabɓe kamɓe ɗum nene e soirée anniversaire on salminen baba on par ce que ɗon andi ko médecin malal bari bante woni baba anniversaire on mi sikki tun si Allah jaɓi no gasa e jeudi ɓe tawta e tisbi fulo ka émission ɗo mi waɗa émission par ce que ɗon andi programme ji no woodi sen feƴƴiɗon ɗon andi programme no woodi le 24 décembre nouvelle génération kadi no addande Mamadou Fatako e anti crazy si Allah jaɓi e Sad Iba Mari Diop de Dakar aray koye jama on kadi fop heblo fi ɗum ɗon e artiste ɓe kadi talamɓe kadi marɓe talam wonɓe ɗo e Sénégal ɓen hanki min yirani o de momin waɗani artiste ɓe on hanki vraiment ɓe nooti kadi ɓe respecte kadi konngol ɗi ɓe yewti ko ɓe yewti kadi ko ɗum metti ɓe kon e menen promoteur ɓen surtout e animateur ɓen ɗum ɗon fof noon min ƴetti min notice Allah jaaɓi bientôt min arta e mum par ce que hunde nde si nde wolama ɗon ɗe ɗumnama ɗon andu waɗatake si nde a wolama ɗon a yaha analyse a ko ɓe yewti kon est ce que ko ɗum woni toon walla hina ɗum par ce que ala mo ala erreur ni ka promoteur ni ko artiste fof no mari erreur mais ko ɗum ƴettoɗen rectifié acca ƴetten goɗɗo ka ligne 78 116 82 38 merci beaucoup haray oɗo o waynike donc ala mo ala défaut e aduna mum on ɗum on o ala ɗum par ce que fi hon ɗum hande ka artiste erreur probléme no toon ka promoteur probléme no toon ka digue probléme no toon donc ka melomani e hoore mum hay kiifoɓe soñji ɓen no mari probléme par ce que kalaji woni hakkude maɓɓe entre maɓɓe e artiste ɓen min ko oɗo mi faala min ko oɗo woni fansam min ko oɗo woni fansam ɗum fof waɗay donc mais en essaye rectifigol piiji bussino e mum e artoŋe mum donc anniversaire o aray ko ɗum mitori yon mi jeejon grand Moussa Bela depuis Grand Dakar Aissatou ɓeygu makko hara en salminiɓe moƴƴa Sadio depuis Grand Dakar salminen kadi Mamadou Binta e président Séré Sarr rival on salminen Nafisatou e kan kadi ko Séré kanko jogui Madina Hulali salminen kadi wano kala mon en tout cas
before aray asanatu kadi tonge majina hulali sal ala mo accude majina hulali vraiment sarane en accalimo parce que vraiment kanko woni tugalangal ka majina hulali en accali hay e goto salmine sere forti foli depuis Dakar kambe kadi en tout cas hibe wakili nyande ngi sere mabbe ono fermirano en sira ben kajjadu pita wonno dernier kadum be ari kadi hiwragol bidde mabbe en weltonike e mojja kambe kadi sere forti foli kadi kamala do mangol depuis Medina kanka do salminama mojja sere jang Aisha ritwa min non ko nene mi do wiide kono ko jama wiide non sere ne Aisha ritwa kambe kadi be salminama beldam ka Jeinabu kanka do salminama donc ka sere kadi étoile de timbituni be salminama étoile de Madina kadi salminama e salminanga l'association Marifala fo e sami munasi la présidente e heddibe ha do France aka raga bambang ko bambeni no halda mo be bambu gido mum passé le 31 décembre le 1er janvier harahi den stadion Iba Mar Diop Bagada Wonsong Billo Aribo no Bagada Wonsong voilà Aribo wondude e Big Sul 224 kamboni wande Paris ara tawa en Sénégal e Binet Mali iwana en Sénégal Lagine ara tawa en Sénégal Alkazayo no derton wobbe kadi parce Akim kadi paykun wada kun video ji ka TikTok kun gadi kankari mo tawa e mum e artiste be wobbe go kadi acca raga bamba mo kala bamba gido mum ka régime si tawi a wadi prêt may raga bamba ko babe diro halda let's go serio bamba ase bamba mi teta mi falla ya bamba raga bamba raga bamba ko babe diro halda bamba raga bamba ko be yo bambu gido mo Yo bambanda ancora wa bobo come mi sutta yo come bobo Pato well then what a jabu galden Fala ya famo bagada la Batman you know and they call me gentleman Play on the round in the way wa perkan Bando no jalbi asika iko jaman Koraka bam 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 na boralang Tolu jude denga donkella Yaulu gido makado bamba Koraka bamba ko bambiniro halda Big Sul bagada yo come solda Serio bamba Ase bamba mi teta, mi falla ya bamba. Raga bamba, raga bamba, ko bambi di lo halda. Raga bamba, ko bello bambu gido mo. Awa bamba, raga bamba. Bamba, me fala koya bamba. By me tedda, me fala koya bamba. Move your body, ya me raga bamba. Fala ya famu, binna me bad man. Yet to a bamba Bao tedda, Mabumo hakama bao fida. Chamfa gol kido mako Wanda, Famu tunfo fotata no no borda. Atolan jogola no dalang. Finya nanjala na wetina lang. Kapis de dance na to gadi banala. Raga bamba, bamba na borala. Serio bamba, ase bamba mi teta, mi falla ya bamba. Raga bamba, raga bamba, ko bambi di lo halda. Raga bamba, ko bello bambu gido mo. Awa bamba, raga bamba. Billo wanna bad man Big Sule bagada wanna bad man Mams Esule wanna bad man Karamoko Bofo wanna bad man Come gentleman FL Connection go gentleman Come gentleman DJ Bobo go gentleman FIFA Rendim Fata
ko FIFA pour rending fata signé bagada won songe groupe bungong c'est-à-dire ko festival FIFA donc on détuma le 31 décembre l'an 2022 le 1er janvier l'an 2023 c'est-à-dire des concerts en live vous ratez surtout pas si Allah Jabi le 31 décembre et le 1er janvier ça va chauffer les gars ça va chauffer avec l'alliance de la sous-région à Dakar ça va chauffer hein? Mais il y a les nouvelles générations nous donnent rendez-vous le 24 décembre. Ah, Kassa. Wako hombo de nyande gadran ko Mamed Junior fatako ko sati wo milela teme bewu. Walla wi on anti crazy koti soulier. Il y a le fopo ko ndenyan le 24 décembre samedi hawrata kay le 24 décembre et Sadion Iba Mar Diop entrée 5 000 francs VIP 10 000 francs CFA ka julle 16 kala fala de joda de comporto hara sécurité no takko makko à 1500% ko 10 000 francs CFA donc heddi ben kala sécurité à 100% nodi parce que y avait buri 100 policiers ko attende nyande donc andi anti crazy Mamed fatako ko fotti e tawti Hezborap Alkaza en LC 224 bako yaka c'est-à-dire tout le monde artiste ben fop de nyande ino décidi soutenir nouvelle génération PDG noné monsieur Amadou Badiane acha 78 116 82 38 arten kade kilib joni salla jabi si arten e sira bace e wandira joni woni wandira mo kala voilà yetten goddo kaling allo oui no marsude Santo Langula la nodda mi honto dama ke honno Mamadou Mamadou Jang alhamdulillah nala do la nodda mi honto Mamadou Mamadou mi andi tima Mamadou Tayer sawayno no nelde kon no fewni do Boston ça va ko joni nangi tele no ni émission wala ndara ma direct non merci beaucoup merci ko en hawti no en rek na andere ndi do maybe merci beaucoup teddungal ma anniversaire la on calcule le 3 décembre ñani salla jabi 3 décembre quoi inshallah inshallah ko ngoto salla jabi dara me yewti salla jabi inshallah Mamadou no wayto ok ça va non sinon no fewni ça va alhamdulillah woni waydira vraiment way no intelen do joni ma mi na bela bon vraiment me waydiri quoi mais mi welti vraiment dal quoi merci beaucoup Jama TV ko pour mon salla jabi ko non je kay ngoto salla jabi inshallah merci beaucoup merci Mamadou ok ara la ko fa so goto Hezborap d'accord inshallah ok bela merci vraiment sama Mamadou ko tayre joni ko tala ko wawdo non broderie yata do Mamadou donc me hirida no tanjigo suma e me walo harabe nyo Mamadou merci beaucoup mi samini kala mon daka ka atelier donc fewndo do darde émission mi salmina Ibro Boss kan kadi o weltana moƴƴa kanka tade juma ka de Pyrénées mi salmini mo moƴƴa vraiment mi salmini jeunesse ADKP on fop mi accali ay goto kono non mi salmini jeunesse Missi de Barkere Jolil kam mi jibbina mi jandi donc ka fo ande mi donc mi salmini le président monsieur Yero Bari depuis wono do e Thiaroy mi salmina kadi ɓeygu makko kanka de o salminama salminen kadi wano parte portos depuis Fas o salminama kankadi koto Amadou Wansang en salmini dum donc salminen kala mon dawro man to ka korka depuis Bentali kanka do salminama e jiwo a ngong mon dawro man o yidi mi fi Allah hoterna bijo vraiment mi salmino moƴƴa mi ara hiwra golma si Allah hulan don jabi baydande ko en hawti sira kon dum madda ko yewta hande kadi fi anniversaire lo jama noto ha moƴƴa et puis wade fi ndar welo e samedi le 3 décembre haray ko mi wari ko ɓeydi tan ɗon kala wonɗo men e darde ka émission ɗo haray fewndo noon hatanata no jooɗi ɗo no darama ɗo mo jooɗi fewndo kan nder page ɗo mo dardema depuis Pikine avant tout d'abord en salmina koto bari e lamarana ɓeygu makko ɓiɓɓe makko ɓen fof e depuis Pikine salminen Khady Labbe kadi mo darde émission on en salminimo salminen Mariama kadi no darde émission Has Mobile TV kadi salminama si voilà allo ok kankadi mo salmina moƴƴa merci beaucoup e salmina Aissatou Julde kadi vraiment ara mo salmina ɗum ko ɓiɗɗo Asanatu Firiyaw kono ɗum wiiɗa jamam fof nde ñande ɓe motive daren waɗen terme waynodiren ɗo ka émission
haray ko ɗum mi wawata wiide jama ko sati kono laati hay goto ta tultu sakko lando ko ɗum feƴƴi nder toon haray miɗo salmina ɓe fof haray miɗo yejjiti ɗo kadi groupe ɓe an haray wota ɓe seytin haray miɗo salmina hadi mo mamma Samba miɗo salmina Kajjatu depuis Barña miɗo salmina Dieynabou miɗo salmina Binta Fulakunda miɗo salmina Jankenda are waɗen sinop are waɗen zinop miɗo salmina mo foti wona seeɗa ara miɗo salmina groupe an on fof nene gotoɓe am ɓe Kambaya ɓe mayla gandi ɓe telimile ɓen si moytaki ara mi yeehi Kambaya saabu jatu min ko noon mi wayne ara miɗo salmina ɓe fof nde ñande aray ko kamɓe iwtirta ɓawan heɓuɗo feere omo heɓal feere kadi Allah weltanimo kono noon aray ko ɓuranimi ko yon iwtir ɓawan si heewi haray no laba haray miɗo salmina mo kala wonɗo e darde jama fottata yahugol ngol kaka maɗa haray kala ɗo to law o koye fottu kamen hoɗiɗa ka karma ko Mamadou en hoɗi ɗon ko ɗon mi woni joni haray ko ɗon ɓe ɗon fottete si Allah jaaɓi merci beaucoup Sira Bari depuis Wakam Mare Ndiogo ɗon andi mi yeɗike on min noon le 3 décembre yombata par ce que jama on ko folodiraɓe watta mo kala ara haɓɓito lunoto lan ara mo indina ɗo kopru ɗo lunniɗo ma wono haray ko menen ɗiɗo e hannina aray lan salmina kanko Hadila be e jiyomo arduno ara miɗo weltaniɓe lando so tawi ɓe hewtoyno e jaam miɗo salmina nene gotango Hasanatu Firiya e Allah dikkimo e jaam moƴƴere miɗa hay fuy waɗananmimo o fo kono ndande fen ɗo e minoke ngo nawnata ara miɗo salmina ka mi nani ɗo inde Mare Ndiogo to ɓay kon ɗon mi andi kanko Battuli ko giɗo an nene goto an ɗi foppo an billahi par ce que a hurimi tum welay lan ay ko bébé winata lan salminamo ka woni o ara men wakkilo men noto DJ Bella Joli ay fi makko ko dow fandata kadi merci beaucoup ɗo mi salmita Husay kadi e nogoy e kindiɓe fof fewnoɓe préparanade salmina kadi wano e rewɓe sonnaɓe faalaɓe waɗude hôtesse watto fina yande munasité puis parcelle kadi salminama Lama e Mariama 1 Mariama 2 Mariama 3 e ɗum fof ko goreɓe Lama wonɓe Medina e jajira e makko ara fof no salmina kadi wano Aïssa depuis Rue 5 kanko Oumar Sodo kañ kadi depuis cité Mishna e salminama kamɓe fof ɓe salminama donc aray tigi tigi on salminen kadi Rahmatullahi fewno ɗo kanka mo darde émission on salminen kadi wano kanko kañ kadi Fammata depuis Liberté 6 Fammata kadi salminama salminen animateur ɓe fof DJ Diallo donc kan kadi mo wakkili fi promotion e anniversaire on vraiment miɗo weltanima moƴƴa anda noon miɗo weltanima par ce que si wawɗo waɗani wawɗo naal barka to gonti yoɓirete merci beaucoup aray kadi salmini wano karamo ko Mamadou encore une fois 1000 fois 2 fois Tidjani Mendia salminama e ɓeygu karamo ko Mamadou e madame Aissatou haray kanka ɗo salminama salminen kadi kan élage moƴƴa e Oustasi Yombo min ko noon minataɓe haray haray tigui tigui on salminen Basine depuis Medina en tout cas miɗo darde mi yi kadi information ji maɗi fop en tout cas miɗo weltanima moƴƴa Basine en tout cas yalla ɓoyden ha ɓoya juuta weldigal ngal to Allah ittu yalla moƴƴi nabira yeeso mi salmina Mariama ɓeygu an vraiment kan kadi mo wakkili e côté anniversaire on arɗo sodugo ceke kam makko woyno anniversaire modi an on oyno anniversaire modi an on oyno sa yahaalimo aren haɓigoy donc ta haɓo yimɓe ɓen dey ok salminen kadi wano kanko wonɓe ka kingal men fof kadi salminama association sipe SB Vision men fof salminama salmina monsieur Sidi Ndeylo kan kadi ka feewi président Jammala Bari Bantingel l'homme fort neɗɗo mo ronkata o haɓata o siccanta communauté guinéen on président mala mi weltanike moƴƴa arten kadi ɗon andi paremɓe ɓen grand alpha briosi dore kanga depuis Pikine mo tawa e paremɓe ɓen hara mi salmino moƴƴa si Allah jaaɓi janggo to mi noddamo mi dara compte mi tawatamo e janggo no hara ɗen noddi fof Sérédio Diallo on ɗon andi janggo e mardi fof fottay ɗon kadi versé natta maɓɓe on janggo ko annonce gol fi anniversaire DJ Bella Joli ɗon hara fof o yahu lan habbiti yo moƴƴa wala hara si feƴƴi ɗon en waynodira ɗo si Allah jaaɓi e waynodira e kilo binet arten e sayfon toriɓɓe fou okken ɓe sayfon si Allah jaaɓi e sira kon ɗum marɗa ko wayntira ɗo ko marɗa ko ka dédicace ha ñalande wonde go kadi haray law waynitade ara mi yejjitima an Sadio momi yani mare hanki on kadi ara yo yaafo yo yaafo la yetta lamini modi makko aray taɓe yejjutude nde ñande min ɗaɓɓata oto kamen bako ɓay modi makko kono mari otoje ko lannata ɗon min ƴawata min yaaka ɗuma aray miɗo toriɗo yoɓe hokkanan ɗo son tati giɗo bobo an on tati ka tigi
et puis gonga makko aduna don tati hari be onno de be sutti hari be jombali walla be jombaka walla tadi passé non tati mi ko do woni bobango passé ko gido aliou gido Ousmane e tati déjà no tawa ka kilipu Ousmane déjà tawa ka kilipu tati momen tourna no tati on donc ko kanko on amude don haray merci beaucoup à vous tous e wuri si tawi kilipu tati o wadi prêt de wayi heɗade on ɗon wawi wadde kitka plateau men ɗon andi Jamma TV ko filmé kikiɗe noon ɗon an laaɓa poy no woodi mais ko juste débat so Allah jaaɓi ande anno ser radio go wino men ser radio no yayi lan o wi o mi ƴetta 10 millions francs CFA mi joguito mi jinda mi waɗa ɗi ka jiifa nga saku ɗo mi bambaɗa wimi wo kala pullo fuutanmo mi fotti mini sino marsude o inni moƴƴa womi o kaymoɗi wo noon marsude wo ko seeɗa tuƴo toon marsu womi yeehi kala inchallah jaaɓi kammo mi fotti mi ƴetta 10 millions momi inno marché ni moƴƴa wo mi hokkaymo 10 millions o simin fottino mi hendotani parce que min nayno buy wo pullo fuɗari no marché wonno seeɗa kam onon hande marché a buyi ha joni timmaɗi aja merci beaucoup ndaren clip on waynodiren ka plateau men komin tigini a wayray mo waylotako man accuɓe ɓe haala go doy ya go ko gotte ɗiɗi ko jibiliɓi tigi ko tati yawa naynayi ɗaynayi joy sulinayi jeego ɓe mbinayi jeɗɗi kade jeenayi jeetati tawtayi demi yaltami seppami ɗaɓɓa buy toon sino miiji mi perday mi jowangon anduni yaltayi yo nden ñande ɓe yanda mi perda demi yaltami seppami ɗaɓɓa buy toon sino miiji mi perday mi jowangon anduni yaltayi yo nden ñande ɓe yanda mi perda aduna wonko wonde ye jango neɗɗo ko heɓi woko yo muño ɓayi woni to Allah ko goto yo goto bajo wondandowo nene men jara yandi duwani en ko yarude wo yandi e folay bala min tali mi le ko jemma mi jeji accuɓe ɓe wowlay ni giɗo waɗi miɗo reni miɗo nana kiji buy miɗo fanka an yo giɗo moñataka yeke muñangano yeso jadi yaltami seppami ɗaɓɓa buy toon sino miiji mi perday mi jowangon andu mi yalta yo nden ñande ɓe yanda mi perda demi yaltami seppami ɗaɓɓa buy toon sino miiji mi perday mi jowangon andu mi yalta yo nden ñande ɓe yanda mi perda lawol lengo sino juuti sina mayde nden tunandi daro kadi wimi darnalan ɓe anda wimi yolando iɓe wawla piiji ɓe anda wimi ko fewndi meɗen fanki yabbiti ñalande nde timmu hala wota darnotano ɓen famata iyo jaja accuɓe ɓe wowlay Allah e bobo ko ɓernere Allah e bobo ko ɓernere jadi yaltami seppami ɗaɓɓa buy toon sino miiji mi perday mi jowangon andu mi yalta yo nden ñande ɓe yanda mi perda demi yaltami seppami ɗaɓɓa buy toon sino miiji mi perday mi jowangon andu mi yalta yo nden ñande ɓe yanda mi perda iyo ɓay minanino piiji halanoma ɓe ronki menen men honki mi watta wimi ko ɗuuɗi jokkiten meɗen andi piiji ko fewndi kon few walki ɓe anda wimi ko timmi heditimi dandarume fan hala kanko ɓuytu yewti emi tagaɗo dullu enen kadi ɓaytume yewtu min ulali funde men darki iyatina piiji simi yatinino piiji me yatini piiji ɗiɗon ɓe anda ɗum iyoyoƴe sire fama ɗum demi yaltami seppami ɗaɓɓa buy toon sino miiji mi perday mi jowangon andi mi yalta yo nden ñande ɓe yanda mi perday demi yaltami seppami ɗaɓɓa buy toon sino miiji mi perday mi jowangon andu mi yalta yo nden ñande ɓe yanda mi perda jokku lawol nagol no juuti woɗɗi e wondoɗa
Sira beya sikata nonani. Merci beaucoup. On y compay kun won kun amude donc ko pay kun Sira donc ko Ousmane pay kun inete ko vrai fancy un tati kanko non o anda artiste guineje gosi na tati do ko clip do wala o yi pay kun clip on do aray ko Dakar do woni ko me wala ni mo ko men tati Habibou Fatako Grand Théâtre. Merci beaucoup. Haray Sira ko bonda waynta don wawi waynodinde ka plateau men ha nyande go kadi arte. Haray do men falama waynade haray mi do weltani kala wondo men e darde haray en de nyande bay mi nata en nyande go ko en de nyande le trois haray nyani dal haray nyani en fop kala hay goto wata tultu. D'accord. Tultu do haray bimbine nyandara on tige bi ko mijo parce que ko susi warata mo ko ala ko fono wodi nerto ara mi do habbi o min sida bari woli dum. D'accord. Mare be dimmobe amme are lan salmina be mo kala ko wontire inde mum yettore mum mi anda inde mum ko wadi simi woli inde battuli. Il y a pas de problème ko goto sa. Mi do weltori fi mon nani. Merci beaucoup aray émission on gasi halabi inshallah jabi en kiki de kala bay poy. Haray vraiment kala mo nanalinde mum do yo ando kanko fuddora kala kadi vraiment en tout cas nando inde mo haray kanko ka numéro téléphone yafo don men haray émission on gasi en salmini kala faano nodde hebali fere e kala noddo kadi hendaki men en tout cas men salmi sawna gido mama ya parce que kankadi vraiment mo wakili ka promotion moja en salmi encore 1000 fois gido mama ya. Merci à vous tous. Si Allah jabi en kiki de ka émission men la bay poy débat spécial pour la communauté guinéenne. Merci, ciao. On se dit bye.